Hello. Copy. Ngasi akhoi sak khar lamena sak thongni nga thongbuga sagena nuthindai nga khadi thongna hona jara kan sida khoi sak se kitang kenom tawi hanaga mande na yengubani ada khoi sak ki leyo condition je hongsi phara phai je tum tasila kanda thomaga yengduni han akhoi udi han chang yeng tawre du mayam da sum yeng haning bagi no hongna na information je amuk mayam da khanganing bagi video si zum namjabani mayam na segi da ongta lana khanbi ganu koi studio da sak si lame charage na tabak shuru bagi tawro kanda hojik sak si matum tasil laga yengi sini adu tari ga na han mo ato hai do kana sinto ko ma ni aduni ado an katanam duni hata kha nga mi buring chu dana ba sak si hojik matum ta isi mayam si aseng masa oi tara gadi khuche charam nap tuini hojik khuche musung ta jara ke khuche chitna ni sem tiam gyam si khuche kaim like sak pai matam da sak si akhona anga matam da telanga saw da nappi ne ba sak ki seno toraga paisa se kai bau da sak na samai ni ado si sak si di khuchi da kaima adugi poto like tu thom ma ta yeng han ji am ta thom bi ro ya ba pose thom ni mam si kaim tor to som khali se mam yum se si sak si chara kan da kari kana bono ba khona phangdu si sak chara ga sak si koi pai kari sak no sini da mèo kêu wang so khát zum ti yeng bio ai wang na kapsa ke si bu sak ne haina chara kan da mainly akhodi lai ram ni na adigi hakchang gi film su akhodi kaino to ni na super je am chaja bai tare super sa matam da si gumba cheng ji chara ga di thabak sujari ba akoida kari kanaba phanggadage haiba wahang jini khona hajani gi je khoi laira ba moina aduna khoi gi food department gi hai tare ama maseng gi ani concern department khudimak na sigum mathau sindi to hanjaning de hena afaba hena forming chanjani gi sina ayuk ki khona thongjagi ba sak ni du khenau du yang hanjaduni sai tong sla khenaba je sak ani khenaba je sina ngasai khoi ngasai ayuk ta khona chajakhiba sak ni sidin nappe sidi phara phare myam yeng biu to kai sidum yeng biu tum ta bada khutta myam tai res aduna sigi video sina hariba hana khona tum ta jakhiba cheng si plastic ki cheng khoi di hana mai tha ga su yeng jakhre adu hojik yon di thaja rege chak si dum myam da proof tau jare hariba cheng si plastic ki cheng ni thong ge je hana gi simu nga sai ku su le me bora ang ga tong we hujik thong ise loi ra gi yeng tare upai le tre khona ai jeni gi je dukan chamna badigi khona ai jeni gi je dukan puna khona seng do handok charu re seng handok charu matam da mo herai se nga sai gi noina na han legi ba seng du chamane hai bane ba na han legi ba seng du ni sida le jai seng sai u thong khoi di inga kan da sa gi ni na sa phau du ni na khali hoji khoina wangang je matam da su mayam da dum sa phau malam gani adu matum ta thada matam da di plastic ki cheng ani je chap anana khoi proof tawjare maram aduna khoi yadin wai ba sai chak gi targa se sina ayuk ki plastic ki cheng chak season widang ki plastic ki chak aduna hari be dukan da chatla khoi hanjaru re moi hari na hanoina leigi ba cheng ki ji 10 duga chap anaba cheng nin hari adu chingna jan na sai ayuk ki jajik chi cha da bi da matum tasilaga thong da su dum hari ba posi leire aduna mayam section biro hai ba pham chi hajara kan da khoi usara khini ma khata ba aseng ma ching chu akhoi makha ta video da usara ke ai ba phum sai jaraga losin jage thank you